Dabolim is being choked. We want one and all to know that Dabolim is not dying a natural death. Dabolim is being choked, strangulated by the government of Goa to give life to a dying airport at Mopa. Mopa airport खरेंच म्हणल्यार लॉसान चलता पूण तो जिवो दवरपाक जो दाबोलीमचो एअरपोर्ट वन ऑफ द इकॉनॉमिकली साउंड एअरपोर्ट असलो तो सरकार काबार करून प्रायव्हेट प्लेयराक जीएमआर ताका जिवो दवरून सरकार तांचे वाटेन वावुरता दाखयता की आमचो सरकार इज नॉट पीपल ओरिएंटेड बट कॉर्पोरेट ओरिएंटेड बारीक गरीब लोकांक हेल्प करपाचो न्हय पूण जे प्रायव्हेट प्लेयर आसात तांकां हेल्प करता. How can it be that the airfares at Dabolim be higher than private airport Mopa? Government buses kadamna चलतात आणि private buses चलतात. आम्ही जाणाव private buses more expensive than government buses. जाल्यार when it comes to airport, Dabolim tickets are higher than Mopa. This is government's way. सरकार करता है